Ekirugar. Bugün biz Tıva Ulus'tun toğlu Çedi iyeli Çesmayıs'ты öğrenirdirbiz. Toğuldu saygarar bettinde baştay sözügleldin ünüm jidilgezin tıngap dağılıngar. Çedi iyeli Çesmayıs. Şıyanam. Ertenginin ertezinde, burungunun murnunda, kalbak cüve kadıp, borbak cüve çuğlup, ekki şagның ekti, bağak şagның bajı şagirgineyin. Çedik hemnin beldiri, Çele Karakayanın çurtakçızı, Çedi sarı yelerli, Çesmayıs dep şola attı, devi bestep durazında tennek bardam anay jorup duro. Gün bürüde deveyle oynar çetçek şıpkan dörgün arılı, teşkilep mağna oynar kadir Karakayalı cüvengirgineyin. Şıyanam, birle gün avaları, Çedi Karakayanın başınca otta vineyli, mağa durarga çalğarancıdır deptirler. Çesmayıs durgaştın. Men kaynar da barbasmen. Kara sulu, kadar ottu kara dörgünüm, teşkiler hayam kapkaş, tehir boğuptur. Jahar gavaları durgaş. Bizler çoraş geyli, sen oynar hayangdan düşpeyn dur, dep jağıkbaş, çoruy barıptır o. Çesmayıs hayasından tüje halaş, ottuk sulu dörgününge sedgüstep çorta, çedi kök aş börüler çedip geyiptir o. Kedi kök börüler dura. Seni biz çiğirbiz, deptirler. Çesmayıs durgaş. Meni çiven görünger, çedi yelerim biresin çinger, deyirge kırgan kök börü dura. Sen yelerin çiğiri bile, podunu çiğiri töme yeves şüebe, deyirge Çesmayıs dura. Meyin mıyızın bazı ünüp gelgen. Kımdan daha korkpas men. Kara suum, kadır odun baza var, deyin. Ça, ındıdır, soğunda bizden çaylap kay bağırsın, deyiş çorupkaş. Çeydi sarı köşkülerini çeydi konuk iştinde doylap çivalgan çüvedir o. Çesmayıstı, çeyden sarı köşkülü çeylaşak bile sarı kaday öşküleringe kadıp algaş, çoruy bargan çüvengirgin. Çesmayıstı, ulu mayısты köşküler çelle körbes, üzer cüvedir. Anay, mayısı minip gelsele avam çok tağa bol ajırbas men, deyir. Avalarının sözün tıngnabas, azarının demde, uluglarının sözün toğabas, ulçuğurunun demde, depüleger çuğa oğun kereçizidir. Toğuldun sözlükleri bile tanışıp alganımızda am utkasın saygarıp göreylinger. Baştay onda girgen bildimeyin bargıdek sözlerinin utkaların todaratıp alırlar. Bu tablitsada sözlerinin utkaların şüyüştürüp tavar biz uruklar. Beldir deyirge oruklarının kattışkan çeri. Develep oynar, hölegelep oynar. Dörgün argılı, azık çerde keze güngeni yaştar. Bardam, ulurgak çüve togbaz. Selgüster, agarlar. Kadar ot, tag ede içerde ünüp durar ot. Teşkiler amrap mangnar. Öncangaş, bu bildiğinmez sözlerini todaradı olganınızda sözlüklerden toğulda kandı dirgamıttan doğayında çoğalıp durar ılıruglar. Anay doğayında çoğalıp durar. Bu anayının huda adı Çesmayıs. Çesmayısga hamarıştır kandı tandı todaradılgalarına bergeni kım eskerdi, kım saktı aldı. Tenep bardam. Көрүңер дамруглар, тоолда Çesmayısga hamarıştır şakmındı todaradılgalarına bergen. Onu literatura etteminde epitet de vadar. Epitet de çül,
Эпитеті канды сорулғалы қажығылар деген айттырыгларны дарасында кичелде темада өйренер біз ұрылар. Ам дарасында сілер боттарыңар чесмейізгі хамаштыр, оң аңғыда канды тодыралғаларны беріп болыр сілер. Оны қылыры біле таблица же киченгені салып тағылыңар. Бердинген таблица же толдың болушкунарын киир бижир бизурулар. Анжан кол маандырыбыз чесмейістің канды талалары илереп келди. Оң тужун же тодарадып бижир. Бір дуғарында чесмейіз девип эстеп ойнап чоруп турар. Анжан биз чесмейізді часы аз кежекті чоргар маадыр деп эскертибиз. Едуарында авалары хаяжа оталы дейірге ол ынаван. Анчан ол подының чуғадыңнавас дейдір талазын көргізген ышқыжыл. Үштуарында чесмейіз чеді аш бөрігерге таварышқан. Анчан чесмейіз подынға ынақ талазын көргізген. Төрттуарында бөрігер оң чеді езін чипкен. Анчан чесмейіз бодун бодар болған. Бештуарында чесмейізді алдың өскі үшкілері көрбез үзер болған. Чүге дизе чесмейіз бурасы улу мелевей порған. Анчан аш көріңер даныруглар. Бо таблицада чоғалдың болу ушкунларын бежеш, кол маадырыбыздың канды талалары илереп келди. Долдуруп алдыңыз. Ам кончу киченгейлі көргеш хайгаралын кылып көреліңер. Чүге біздің кол маадырыбыз чаданы куду батқан. Мында чылдаған бар бе? Мында чылдаған бар шей ұрулар. Чүге дизе біздің кол маадырыбыз чесмейіз амыдралының егезінде часы аз кежікті чорғар маадыр тұрғаш подының чуғадыңнавас мелегі чору біле амыдралдың бағай таласын же падып келген, кудурғайлап падып келген ұшқа жыл. Кымның бұрузы білен жар кудурғайлап падып келген? Подының бұрузы біле. Чүге дизе ол адай езінің сөзін дыңнавайн алындан, хаязындан дүшкеш шақ мындың айылға таварышқан болғай. Анчаңаш біз база амыдыралда аваларыбыздың, улу күжілеріміздің, башқыларыбыздың чуғазын дыңнап, оларның чағы сүмезін сағып чоруыр бозуса, амыдыралға қажанда ачастырыңны қылбас, амыдыралға қажанда пергелерге таварышпас ышқа жыл біз ұруғлар. Ам дарасында орус тылғырынға тұрғыстынған мультфильмні көр біз ұруғлар. Мону көріп ора, мында біздің номжан тоғылығыз біле чүзі дөмейіл, чүзі ылғалдығдыр деп жүлді ескеріп көріп олырарсылер. Мамочка, куда, родная? Тороплюсь я на лужок, молочка достать должна я. Ты же дома будь, дружок, бегать нечего без толку. В ссору не вступай ни с кем. Попадешься в зубы и волку, пропадешь тогда совсем. Не боюсь, не пропаду, все равно гулять пойду. Не пойдешь ты, так и знай. Зря об этом не болтай. Я козленок храбрый, как пострел, везде пострел. Сердце у меня в огне, даже волк не страшен мне. Сердце у меня в огне, даже волк не страшен мне. Над лугами, над полями резко быстро я лечу. Я ликую и танцую, и копытцами стучу. Как?
Ах, негодный, смеешь ты здесь в лесу моем гулять? Кто мою траву, кусты без меня позволил рвать? Что ж, по-твоему, я вру? Голову с тебя сорву! Помни слово мудреца, это знает весь народ. Непослушная овца волку в зубы попадет. Слово дай, что будешь ты маму слушаться свою. Буду. Ынчан кашпо көргенибиз мультфильм биле тоолдун дөмөй чүүлдөрү көй. Маадырлары, полуушкуннары бот-боттарынга дөмөй, оларның түңнели ылгалды. Мультфильмде кол маадыр бичи анай поднуң частырын минип, авазынга аскы сөзүн берип турар болса, тоолда чесмейиз поднуң частырын билинмейин турар деп болур. Харында мыйызы мүнүп келген, абан жокта болса кымдан да кортпас мен деп ол улугөшкү даже удурланып турган болбой. Оозун алгаш көргө аңа амыдыралга эң кол чүй мыйызы болуп турар. Ынчан ошону чон ана эбес чесмыйыз деп адапкан. Чүй деп бодарсыздар уруглар, чесмыйыз шын бодоп турардыр бе? Жок, ол шын эбес бодоп турар. Чүгө десе, амыдыралда кишиге авазыдай эңне үнелүү эркин киши жок. Onu biz cünümle da onna solup şıdabasbız. Ilangıya onun çagık sümesi en üneli bolur. Biz onu tınnar, sağır, ujurluk, ışkaşıl biz uruklar. Şağla pop odaldı toğuldun sözüklerinde kiyirgen ülever domaktan görüp bolur biz. Avalarının sözünü tınlamaz. Azarının demde, uluglarının sözünü tınlamaz. Ulcurunun demde. Шынавла, чесмейіз чеди аваларының сөзін тыңнавайын. Толбан жораш, амыдыралы бағай таласынча өзгерілген деп схемадан ескеріп түңейін болғай біз. Ие, ол чуға тыңнаван жораш тайып ушкандыр. Ам қанжар ушылу чүвен. Ол ам баянып турар ужурлу. Баянып турар дейір болса, ол чүні кылып болуру. Подның жастырыларын едіп, амыдыралын эккижидип алыр дизе, ол чүні кылып болуру. Ол дугайын биздин маадырыбыз чесмейиз билбес. Ынчан силер маңа тузаны кадар ужурлук ышкашыздар уруглар. Силер бажыңга оналга кылдыр, чесмейиздин этнеринге тузалашып, баянып турарынга чалы сүмеден бижибек кейсилер уруглар. Эки киши болор дизе, чесмейиз канды болур болса экил, чүнү сагыр болса экил. Силер боттарыңар адай эңер сүмелешип кылып болур силер. Чесмейизга чеди чагы. Чуге албан биле чеди чагы. Чуге дизе, чеди дейирге табаларынын ыбыкты сандарынын бирези. Onu bu toğulda vaza köy ajıklap durar bolgay. Çedi ileli, çedi hem, çedi karahaya, çedi aşk börü. Ынчан каш өкбөлөрүбүздүн чараш чаңжылын уламчылап, чесмейизди эки амыдырал же шын олрук же киреринге тузалашып, чеди чагы сүмени бижип. Бүгүнкү кичээлибизге идекпейлик соноргап киришкениңер дешеттирбиз. Пердинген оналгаларына соноргап кылырыңарны күзедим. Байырлы менди чагай.